اندما دسته سروکاتی پارتی یکتیا دموکراتیک PYD فوزا یوسف درباره گشتدان لسوریه هر وها گفن حکومت و گوهز لدیجی پیکاتین سوریه خوی فوزا یوسف دیار کرد گو گفن حکومت و گوهز سوریه بر پرچبونه و دباوگود ام خودیه و خاکنا انداما دسته سروکاتی یا پارتی یکتیا دموکراتیک فوزا یوسف د برنامه که تایبت یا تلویزیون آمده مجارا روشا سوریه صدما پاشخستنا دیالوگ و گفن حکومت ین لدیجی باکور و روشلات سوریه نرخانده. فوزا یوسف را گهاند که حکومت و گوهز آ سوریه هرتم به حنجتان دیالوگ تالوغ دیکن و درنگ دخنه. يعني حتى نها وصا بيجن هر جاري تشتكي دب يعني حجت ده من درباس بود مسألة سويداي اشتا يعني تبلهوية هي ذكرن حجت لي يعني دروشان هذا يعني في دم داوية براسي وصا حجتك يعني شمبر يعني تشتكي وصا بيجن سدمك نهات ديار كرن جالي وانده ليه هرتم درنگ خستن ام بيجن زمان واندا كرن جران مثلا برسي وداين يعني فوزا يوسف لسرگفن حکومتین لدیجی هرما باکور و روشلات سوریه جیوها گوته. اگر ام هرن به ولاتکی دنه ام هفدو تهدید بکن يعني افها بروبلمك جلكي مزن ده زمان ده مقلت يعني خطابك مترسيداره چونكي اف خطابايا براستي سوري برجبوني بدب خطريه كي برمزن هي كو اف روشا كو ايرو السويداي حساسيه كو ايرو الساحل براستي لهر دري بلا ببن چونكي يعني سياستا گوتي مشاندن اف veya آلوزی کورتر دکه ناکوکیا کوردکه و نفرت چه فوزا یوسف دست نشان کرد که تکوشینوان به هبونا تو دولت درور گریداینینه و به حتی داویه پاریزوان خاکی بنه. ام بیاد بیشن مسئله ما نه به هبونا امریکای و دریر دست بکری نجیب بوی داوید به ام دوزک ما هی ام لسر عرضا خونه ام لسر آخا خونه ام جبو ما في خوته کوشین دکن ما قالك بدلي ما زندانه وجبوكو ما في ما مسوجر ببه اما تكوشينا خو بردوام بكن يعني ابا بهبونا تو دولة تاجي في جريداينين فوزا يوسف جرينكيانا مياري برابو يا جعشير رسبيين هريمي جيوها وغوتا نجات پرستی مذهب پرستی دينجيتي وانا خفكن جبو ملتا ودانه جبو قلا ودانه جبو ام جي تي كفنوي خفكيده وام لهب خينن هفدو بكوجن اجا ريبرابو خست بالي بكشين سيرفي يعني اف مترسيا مزن و وياد بيج يعني ريبرابو دبي ديرو كي تكلي كرداويه عربا ديروكين يعني كردو عربا بهفر جانه كي بهفر ديروكك در باسكرن جبو غريك ام لهمبروي ديروكيجي ام بر بسار تبگرن پیوسته ام